Kau bisa menerima nanang tu ya kahok. Ni kemen toho ikaroi kapar. Santuar teling Islam haban berkenal yang hilang baru. Wanung kemen syur alai sekmat. Haga kerten jong karoi kapar. Namar santuar teling Islam ipek. Ubanang roi udang roi. Ubanang par udang par. Bedem day. Bermas kadau ngimlay banlong syur ki mala. Ngimlay banlong syur ki kelut. Kaskol ke bab ki ada panhikai. Ada belum headmaster. Ada belum principal. Mat kadau ngimlay syur ban syai kai skol. Hagi dingi kiniat segi pi. Ngim semua nang ni pai bak ban kento. Ban keno. Nani ban persutu bakla, nani banyalam bakla. Niwan hang ni kumo ngi pi bane. Niwan halo kohok kejing sya bat kenong rim. Ni haban persyai, yo sya alam bakla. Iba perstun. Iba deputy chief minister jong ka cela mai khalia. Yong bagi pau history. Ban pau khana pateng. Lembah ka record. Ban bagani celah ke jongi mai khalia apo garohel sepat apo Shillong parliamentary seat kin pa bangpai ba unpa deki long kini ban tau history regoni pi pai ba manga ba mapi mangi yoi pi ko ki prado prasnam jo bri neutra pengin tau history da ba pa khanan Dr. Ricky ublayau ubla biang kabor perkat bania sat namar gitu kamu tak kira mikmat Pada ada skapa sa skor ba ngimdok kam takinaw mikmat ngidok kam kinaw yasat ngidok kam kinaw tawan ngidok kam kinaw itigay nakabata bat pulayun ya garing siya beliau jaya bat pataw ngidok kam bat paknang ni Dr. Ricky wala na kiyong bamarway ni ayu marway kiyang nang mauyap marway uwe kaya fulap Marway terat singap namanya kon nomor kedapa jom kita benriu kita pun kita kau pun kada biar pun sin siapa kenat yang keciliap bersusah nomor kedau dari kau pun badai kau pun umsanalah bantawan badai dah kerpang yang kepateng mentah badai keteng ke bantawan jom galasai Hei kadang kaan pai ba ngim lawan menyalam bakla ya fi kaan kadang adu mentah tangkalan transfer kini ke bamla banya banai pateng sikiwai pat ki bamdengi trai buluk hindre kidon pat ba king kong selamat kibawara amendment ya kini lembaga single window agency hakar teng school hakar teng college hakar teng hospital hakar teng karkhana hakar teng coke factory berkunta terter la shemno ya kene ko kapag hindi ba ay pateng sa kalaway jong kilong din kita ginong pitawan ng tasan puwa balik islam ya kay pa ba pitip pitawan ya kata pension dadak ladak pendep ila dia kum MDC bartum MLA ne MP katakaan jadi nang tajoki hato piway FIFA MDC MLA MP batau aja pi ne yala dia ngim semua menyalam bakla kau mau penting mau mana